E vamos pedir para esta oração sua grandeza, que só quer Paulo para nos dirigir nesta oração. Tusamba munazola kwa ben batatu balongo seye mo qui vivra verra. Bandeko babolingo bilili oyo bozali kolanda ezali démonstration de force bana ya Papa Simon Kimbangu bazali kolakisa kuna na Angola. Ndenge moko Papa Simon Kimbangu alobaka, tous les 4 coins du monde ipesameli na ye. Na mokolo ya le 21 août 2022, Mangomba oyo ezali reconnu na gouvernement angolais basalaki culte écuménique na stade national du 11 novembre pona kosambela na tina ya baélection to pe maponami oyo ekosalema le 24 août 2022. Ndenge bokolanda libondeli ya moko parmi bakoko ya Papa Simon Kimbangu oyo azwami bongo na Angola na kombo ya Papa Paul Kisoloki. Tusamba munazola kwa ben batatu balongo seye mwana ye mwanda velela tovutu difunda matondo kwa ngenzambi yetu kotu vene luvetu abwabwa na lumkia wunu betu babova fulu ekiki ukembele yesani sina nkumbu ako nzambi yetu ngenzambi watuzola nzambi ya makanda yezindinga sedi ya mfumu wetu Yesu Kristu nzambi wa banzambi tukutake ni vafule kiki mpasivo muvutu la ntsiya ivana moko mako nzambi yetu ntsiya ntsilulu ntsina wasila mambo mampila mupila mambote dodo kolja kunzambi yetu tuwezi kulomba mukumakya makanda yezindinga kuti kantsiyi twakala kima kimosi twavova ndinga mosi twakala ngindu mosi twadiatila mpenzila mosi mana matukondo lubika tuvana mo kadi tukoto le muntangu ansololo ina sitwasola mintwadisi mina sinyadiati santsiyi dodo kolja kunzambi yeto ngeye watuvanga vunakavena muntu mosi kuzeye beto sunda ngeye bikwa tutudila ndona wasola tukantama ndona wena dimbu pya mpasi vukadiatisa nkangwa dodo kolja kumbenge watuvana kimpwanza kavena kima kimosi kukisundi dinkailu watuvana wakimpwanza dodo kolja kunzambi yeto kuyambula ndikuvo diambu dimosi diambi dia Monica simba ntima bana bako katula mpeve saso zambi mpasi vo bana bako basola muluvuvamu batamu la pendona siwasolwa muku tudiati sobetu babo makani mambeni kadi mpemba vongangu zambidi atikisa mchamalu maku mpevu zazo zambipe zakana pimu na lendo kia dodo kolya kunzambi yeto kutufuisa nintsoni kukutumuisa ndipe kiadiko mbengebu wafova diambu pe diavanga ma Angola ntsiya ntsilulu ntsiya ngeye nzambi kuyambula ndikuvokoko kwambeni kadi ya mpemba vongindu zandi zambi zako tsamvuala ngani munsi dodo kolyawo bika watu simba bika watu sadisa watu lunga
mpasi vonsolo lo yaveo kila mulu vuvamo banzi la bana bakubana bena kimbefo kia mpila mumpila betadila kwa ngenzambia munazi hospitais mubifulu bia mpila mupila bankaka betanua minkisi kansi luvuva munkatu todo koldia kunzambia to nzambia lendo ukitulanga kima kiambikia kitu kasekia mbote vova ndinga kumpasi wabana bakubabaka luvuvamu wabasimba mukokwa kwa lunene wabatelemesa mpasi vobana bakubabaka luvuvamu kadi minganga mikutusatsa nge kwa kubafene ngangu ye minkisi minatunuanga kavena muntu mosiko zeye beto sundange kadinge watuvanga buna vyala kana baka bana ba mukonso fulu kina vetamona mpasi vobatela mavavutikile salu kia kadinkangwa kumunyonga wena mpasi zisaki sungula mpasi za kimbefu bimbefo bina byalembwa mona nkaka zeto masemeto bimbefo bya kiadi bya mpasi bikondolo nkisi dodo koldia kunzambia tuizilomba kwa ngenzambia moyo nzambia zola nzambia lendo yuwisa vyala kana bana bavuvama kutika makanda yezindinga mamomangola bakala kimaki mosi bavova ndinga mosi bakala nginu mosi wadiatila penzila mosi basu mamona watusila mamonika munazoroka ben batatu banlongo seye mwana ye mwanda vela tulombla maosono amen. Orai pela nação para uma vida tranquila, a tranquilidade, a paz, o sossego só vem do Deus do impossível, e é este Deus que nós elevamos as nossas súplicas, é a este Deus que nós direcionamos o nosso clamor para Angola ter eleições pacíficas, harmoniosas. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia!